جبرنامه کردن آدنگ جواکی اف دمو حمود میوخش تماشاوان هجا ام به هفته‌جی به برنامه کانو لباجار آمدل پیشبری ونه سروکی گشتیه مهب دولت باهچلی کو 11 مهبره بانگا آشتیل ربری گلی کرد ابطلا öcalan کر او خواست کو öcalan با اخو بکه و دوره پیواژه آشتی و چارەسەریه بده دست بکرین پشتی 11 مهان لخو مکور هات وجاره دولت باهچلی پیامکی بالکش و عجیب دا پیام و سینیالا دستوردان الدجی روجاوای کردستانه دیده اف پیام تیچ معنی تنی نه دولت باهچلی هر و هر رایدارن دجی ای دولت ترکیه لدجی روجاوا الرژیا وان هيا او پیامن نخوش ددن چما لدجی روجاوا اف پیام تن داین آرمانجا پیام وان ان لدجی روجاوای کردستانه چیه اما ایرو و مجاره جوالاتیان خلکی بپرسن لعالیه کی پیواژویا آشتی و چواکا دموکراتیک دست بید که لعالیه کی جی سینیالن دستوردان الدجی روجاوا تن چه معنی برنامه ما دست بید که دولت باهچلی سروکی MHP جاره کردن گفل روجاوا خوار yetkiliyen Türkiye raydarın Türkiye gefal rojavat dixun statüya rojava naxwazin çima Valla bir soru gelme icvi bir perse. Hem barış süreci danın. Hem de hem barışmış hem ne hem perçun derxin ya beraber duradisa o bebe. Yani barış Türkara, Kurmanca, Zazara, Çerkezar, Gışara. Cümleten ne ki? Türkiye Gışara yani. Hem tane naxwazin yani hem bevdun naxwazin se kez men naxwaz. Hem iru hem be ama nam veda karşılığı çiğ bu se. Emer ikinci akıl bir şey yok evi ben bekliyondur. Me kabul bükün. Biz ama gelek insana gır. Hem gelek insana خودی در کردن اما کسی به من خودی در نکرد ام بخور yani bir ittifaka bir ağır ben nekeb nav milleti em bev dokoş aşiti o ali ki da sinyala operasyon edibe na ya dürüst meyi dürüst irot dürüst ne bilse sibe vizrara digete na geme irot jma dereva bikise se merşunlar de merşun ana tişki tebili berfede veşerdi ویت اشتا برف ده حاله بیاد درکه میدانی ایرو راست درست نبیسه تبخو بنادی که از بنده ناکم چه دویجی دولت باهچلی رو خودی سلامتی بدوی benim şu خودی لوی و رحمه yani de hem de ben ki yani biraz selamatik çebe biraz bir agro bir av kilibe o ben bu evde hoşçu vaz hem ben %80 %90 evi hem şu evdeki %10 %15 evi Türkiye Van'a yönetmiştik. Yani beraber ki tek evin sokağa beraber vatandaşa havalara benim ki uçu duazın. Biraz anket ki bakın, biraz bepirsin ama be %90 %80 do %20 %15 uçursa halime viyay. دولت باهچلی جانا سینیال عجیب ده و روزه سینیال کی پر بالکش ده مداخله روجاوای کردستان بکن سینیال اپراسyon ده باهچلی کو 11 مهبر تشتگی ند کو ایرو تشتگی ند بجه مربا دوجه چش vera بله نهال باشوری کردستانی بسالا تکوشینا متوی پیکات لهمبر باز بسدان جرا له هاتونو چون پیکات car dixrabu car çevu car dixrabu car çevu de pevajiyên em bêjin aştiyê û pêkhatinê de tiştê wilo dixewimin normal jî lê bes divê Kurd dagirgerê xwe baş nas bikin yani Türk çawanın Kemalist çawanın Baaz çawanın Fars çawanın teva baş bizanibin îca eger viya baş bizanibin li gor viya karin tev bigerin nihek bingeh herçuqas AKP be anha bingeh Kemalizm de dagirkeriya navmejiye me kiriye ji ber wiya divêt yani em li hember
dagirkeriye dişkonolyal tevbiger. Tu zanî ji ber wî aniha li Kurdistana Bakur tevgerandina ewa me û li hember ew ê wek em tiştekî naxwazin pêk tê. Em tiştekî dixwazin. Em statûyê dixwazin. Em li Bakur ji خازم بپرسم نه پروژه آوا کو به بدلن گران حقیقتا دما کو تی برچاوی خود 13 سالن داویدا جی زاروک حتی کالو پیران بدل دان چی کریش ترکیه هاو قال دج روج آوا تفدگره و دج kolonyal ام بجن تا قلاوی دج kolonyal کر اری راست سیستم دج kolonyale ل ترکیه چیز خوازه هر رو پیام ده ترکیه دبیجه حیران ام قفال هم بری و ناخون ورن ام مذاکره بکن ام لهب بکن لی رایدان ترکیه هر تم لهم بری و قفاد خود rast ji ber ku dagirker zanû ku Kurd bêserkevin û zanû ku rûnin wê bi vê rûniştinê Kurd xwedî statû bin. Ji ber wî naxwazin zîniyeta wan ya herî kem jî dibe em nebînin tuneyî. Ê bi tunebûnê neç serî. Ne em bêjin ev erebe ne li vir e, ê li vir e. Yani Kurd hene û ew her hebin. Ji ber wî ew dibêjin em nebînin ku em wê çaxê nîne tistek wişta tîne ya. Ez dibêjim rojava nîrxêmeyê herî giran ew e. Eger rojava bi ser keve Kurdê bi ser kevin. hatta sonra Kurdayı çünkü Kurd son kum bi Belê tiştê ez zanim tiştê kritik li ser rojava piskêrek niye. Piskêreka yekem ya rojava çi ye? Li aliyê leşkerî. Leşkerên rojava YPG wê tevlî rêveberiya Sûriyê bibin anne. Na piskêrekî ew e. Piskêrekî nemaye. şfay raydan Türkiye de bejin ki hesede ve YPG bu me terörizme bu sa penasetkin çe alaka Ya alaka çi xwe nîne. Mesele Kurd heqî mafê xwe nebin yani. Derdê wan ew e yani ya. Bakın ne peyamate Yani serkeftinê ji Kurdar dixwazin bila mêjiyê xwe li bin dagirkeriyê derxin û Kurdî bijîn bira Kurdistanî bin. Kürdistan'ı gafat xo tehdit dike ev çe dibe قربان الله ته انا مزحيا فيا دورتي ذهب وتشكيزيتنا ما في عاد دورتي تاب باي ما في عتين ki اقتدار بقري باغشن تاب همول باي ما في عتين çima تاب باي ما في عتين انا سار ساري كرمانجا باي ما في عتين كرمانجا تنابك باش خاطر تشكيتن çima hevqasa neyartiya Kurdan dikin اي كرمان لقارشي سات شبر قارشي ورات بن واتناتكش بارويجي او جدنا خدا ناقازمها eri kuj aliki deste aştiye direşke o aliki xarabıka dibe هي افيا جبر جا سياسات سبا بيش روجي دا جا سي تشمال بجاتن هبه جبوي جا اويازي دا بقر صادر جبوي يرا باش خشكيتن يعني او جي اردوغان جي peki AKP ve MHP ve siyasete xwe bigije ciyeki والله ناكينا جيكي زي بظلمي نبنا جينا جيكي بظلما خو انجا بجينا جيكي بظلمي نبنا تجار كي جينا جيشنا جيكي جيكي من AKP دنما geçiyoruz eğer rastı bir meydanı cesadi 25 oy der nağısı. Hem bu diziye ve zoru ve o askeri derxisti. peki Rojava Kürdistan'ı çıkıyor Türkiye her tim gafat tehdit adike Ay tamam evci kurmancın ya. Evci navel ser kurmanca te hesabı ya. Kuda Arap çar perçe Kürdistan'ın ne? Rojalat Rojava roja ki bana Kürdistan perçenin ne? Jbelawi kuda ara خواجی برای پر دنیا با کرمانجا گرد سرسری. چیه که نوی ما کرمان چی خدای تعالی کرمان چه کردم زمان خودی گرور دوی میشت. ایجا ها خودی متن نه وایری قونیه. خودی متن نه وایری قونیه. em çıbıkın Kürt çıbıkın کرد اگه حیا نبنیه که مهار یک بیک. پیکی سرکاتیه بو گم کرد دنیا دانا ناس کرنه گوهنا کردا خو ناس نکرد. حیا ام خودی عوا کرد خو خودی ناس من امجینا ببیاوی. پر اگه حیال پی پر بازدان امی آوت کینگا دوش پر باردان امی چاقی بگینا آرمانجا خو حق خو. yazda mehberi devlet Bahçeli Rabu Bankır goverin em de ser mahsa aştiye hev bikin em aştiye pek binin ve pek de başa breva jî ça komisyon jatiya vakirin le devlet Bahçeli gefan li dijî Rojava Kürdistanê xwe tehdit dike
و چی فهمت که جوی پیواژوی جوی زمان دولت باشلی هم جی دبیجن بسته که آشتیه دخوازن گرچه یعنی اگر آشتی به براستی ماذا کو آشتیه مرا هر تش شفاف yani Kurdun evjil ve deri tevan çima hatani hinki dini bişgiriye jwana bikin tijwana bişgiriye bikin neziki nişanda muana diyalog çekip Kurde ve dera bira ve devleti Kurde ve deraji o iyi ve derici aynı Kurdun bira tav havra Türkiye diyalog ki baş be evkirni ama mezatkin يمكن ناس شفافه يعني دبي درا دبي امي نوا خدا امي اشيتي كي شيك نوا خدا يكيتي كي باش شيك امي خص بقر زانا امام دبي دري دبي او كما كسينك دبي او نام قبول ناقش بني ما تهديدا كحتى يرو كفر كي جوالي عافيت يعني تشكرنا جوالي يعني جروجافا كسي كفر كي جافيت يعني نافيت يعني كما تهديد تشنا جبو كما اذن نت داعش ورا نت تهديد كما حتی جوانا نتادی چما کرد جوانا تادی کردها چکریه و کرپسی کب کردارا ام دوین ام تف به هفرا تمام براتی ام براتی قبول بکنم به هفرا اما براتی جی به حق و حقوقها چیز به یعنی ام بری هم تبدأ بری هفن او وکید نیجی از تادی سعانی تا وکا او کی تادی دابکم او استن حساب زمانی تا حساب نکم تشکی ندم تا از دروازی قبول نکم ولادت دیجی تاری مدارم کی است قبول نکم کافیا بوچه yani işte ki am zanın am dibêjin em yani ne estenê dibê ben ne bilgirnal da em tev dibêjin herkes dibîne ev dibê rojava da eger bin xwe tam ew bikin net bikin yani Kürt tev aynî ne dibê eger tu midalê wê derê bikî demekî li vê dera jî sibê tê li me jî çi bikî belî ne Mesajı te Ahmet ji bu devlet Bahçeli çiye? Mesajı te ji bu devlet devlet Bahçeli hatanî دو پیرهانی جی پر باش و ما تام اوت کر یعنی هم هر کسی مدگو به مطلقا دولت باجری او ایجا چیکه یعنی او آشتی چیکه مطلقا به کرد و ترک تبراتی به هر تام او چیکن اما مساجی وی دو پیرهانی ما پر زده اندیشالندن میشکر یعنی ام یعنی وی هوا یعنی شاشمان یعنی امکان شوخی چما تا گازی که مدرسه باجری تبخو گازی کرد آن جی ایجاد و آواکر ایجاد که حالا وای جمهور باشخانی و پیرا خبردن چه خبردن بهراوی چه خبردن انشالله مساج باش در کفن ام بیا ویژن ام نوازن سوراج خرابه ام نوازن سوراج دوام بکه و همه با تام راستی به باشیتی به براتی دوام بکه یعنی گرچه ام بیا توازن یعنی کس daha نه ترک نه کرد نه کس برا دهان ایکان نکشینه وان آجیا وان ایکان نکشینن برا بقده ولا ام تفضیات واسه devlet Bahçeli ku yazda mehber dava açtı ki ne hacı dibecem müdahale rojava bikin. Evet, vay müdahale tıkın şu. Alik da müdahale rojava tıkın. Alik da mezeli şeydan dışkinin icabı barış demek ki dere ve tişki kapandı ne? Yani orta açıksa açık kapandı ne başka tişkiti ne? Kambejin çe. Tamam başa rojavayı Kurdistan'ı halkı ve dere em bejin pekhaten ve gelen dinci ne gele Kürtani. Çıkırıyız Türkiye havka Türkiye gefat kol hem beri var. Ka çıkırıya ma Türkiye rojava tenine ne? Kurdaki azmanan ziye ve müdahale uytke. Yani çıkırıya ka evvel işgal Suriye evliver ka çıkırıya pe. تشكي زينة كريه ولا وي ولا توي إشغال كريه وسلك أوتكي كا Her ku em bejin raydayn rojava bang dikin ben bagazi Türkiye dikin ve warin em runen lehev bikin ka derdime çi em behevra bağım bipeyvin müzakere bikin. يو قبول لكن أو تد أو كا كردان قبول لكن تشكي قبول لكن Yani koyma çi fem kirj ve pevajoy. بوشة بوشة يعني لا بيواجهو بوشة أبري غرابيجم روجع عولي بالي بو بوشة Çima baweriye nada we. أبي باوري نادا كاوي أورتيدا وي أورتيدا أوي واندو أورتيدا يعني بوشة Mesajı teş bu devlet Bahçeli çi. مساجا من دولة بخشالي كيبا كرغو راپور اوی دا دم پارتیسی دا او بکه مجلسی چرا آنا او ناکه Ne devlet Bahçeli ku yazda mehberi açtı dixwast. اره Niha jirabiye ve me müdahale rojavayı Kurdistan'ı bikin. Çava dibini ve çava dinir. دخوازه ورننه
via tuşki başlanı. Ki alakavi Rojava peyye. Vere ne vere. Ekto açtı ve dire duhaze via Azerbaycan Türkiye'yi ve dire Suriye'yi. He? Tuşki hava bir çağ alakatla Suriye be veya müvya famnek. Lüvedire ciki runuştilne o ava xo jiyana xo dikin em ji lüvedire runuştilne jiyana xo dikin. Alaka wan bi me heye bi wan tune ye. Peki Rojava Kürdistan'ı çıkırış Türkiye her tim raydarın Türkiye gefadığın. Vedire de yönetim te peşamere derdik evi. Evana jî bernadı ana. Ev yönetimi naxwazı. Türkiye'de beci ya diktatörlük. Ya böyle yani. Aliki da deste açtı direşkirin ji aliyeki ve ji gefxwarin çawa tê berhevka. Ya bejim tuzani. Vana roje xu dirêj dikin. Alaka wî û açtî tuneye. Ez viya fikrê min e ama yanlış ama rast nizanim. Peki ev zaman li gorî ruhê pêvajoyê? Valla abi zamanê wan e. Zamanê min ne? Zamanê min zamanê dayika min e. Na elbet. Şxewsa lê ev usluba bahçeli li gorî ruhê pêvajoyê. Xirabe. Les ma îro ez viya bêjim. İro ez bêjim İsrail hatiye ketiye Suriye biye cîranê Türkiye'ye. Les sibe bêje ki ez viya bêjim. Urfa welatê kalanê me ye. Ew ê çi bikin wê çaxê? İsrail û Türkiye wê çi cewabê bide, bersivê bide? Ez bawer nakim bersiv jî bide. Çünkü kalanê Yahudiya ji vê derê çûne. Viya dünya kabul dike erê. İbrahim Halil ji vê derê çûye. Wana jî sibe were bêje ki viya welatê me ne welatî kalê me ye. Em ê were teke vê derê vê bajara, em ê vê bajara rûne. Yani derkeve rojiyê peşiya me da viya derkeve holê ez şüphe nakim. Ez viya jî bêjim. Ji bo wî ana ez viya jî bêjim nenûkê vana çi qasana dirêj be a qasana jî ew ê me qaş bike. Gotinek Leyla zana hebû. Gotibû em bi ev re jiyan neke em cîranê hev dibe çêtir e. Viya tê eşê min. Heta em bi ev re jiyan dikin em cîranê hebe çêtir e. Zarokê me hiç olmasa bira jiyanek baş bibînin. Men ne dî rastî jî ev e. Ji bo wî ji nodan heta ana. Noda jî ne heta. Heştan. Heta ana erê. Bawer ki yani tiştê pir xirab melvê dirê dî. Çavê xwe jî şahîd bûm. Naxwazim ez bînim zibar ama hên jî dikin. Hên jî dikin ez viya bêjim înşallah vê zimanê xwe dev jê berdin wek meriv, wek însan bira bêjî kêşê me hatiye serê me em aşitî bikin. Türkiye çi Rojava dixwaze? Ve havayı geremerim ki olan. Geremerim itimat bile karşı. Ki dibe brav be. Gavak mer güven ne da deste mer da palışa. Gere pır dikkatli be hükümet şey bahçelici. Peki biz zamanı bahçeli hükümeti tê kabul kirin? Zmanevi paşin misanek diye rastı. Tam olarak çıgotiye nizanım. Fakat geremerim lüye goriye haber bile. Kumrad meriv la aşitiye evke hebe geremerim lüye goriye haber bile. Bit pers aliye ki açtı o aliye ki jî sinyala operasyonu. Behevra nabın. Ço çebe. Ona nizam inşallah dise veka haberi naperşe. Şiti em dixwazin em li hevatînê dixwazin kuştin û vê qetl û qutûtê serê 45 sala dilê me teva perçe kir ev ê zarokê wan çûn ev ê ku malê wan çû ev ê xaniyê wan hat şewtandin. Belê îro ev tişkî gotina ku ez ê bikim nîne çimkî Birez Abdullah Öcalan bu an ra gav davêje ew zane bevra xeber didin wekîlê me diçin İmraliyê
به هفرا گاوا داویجن از باورم وی آف کلوی آگری کن باشه tamam hatta bir مش تفهم كده اجي وصاد خوينم لي بس devlet bahçeli tehdit alıcı rojavat ke rojavat çıkırış Türkiye انا کیل کرد و خوازی برا کرد و خوازی برا ترک و خوازی برا عجم و اشترا ویجم بلغار و جمرا قفرقنا که ام دخوازن هرکس لسر آخا خو لسر ارد خو روزگار و آشتی جرا و واج برای خرابم دبنی سرم زوره دانیم و نخوازن کرد جیه خوب ببینی جیه نگاه خوب ببینی نخوازن به تشکی evet نخوازن هذا ده فكر rojavat çıkırış Türkiye rojavat vejem me hayra gaf me tehdit tek jine nekiriye Rojava çıkıyor Türkiye Türkiye nekiriye Lüvederi civana mücadele kıldı ki daha başka he yani saldırmış Türkiye nekiriye Türkiye'yle nakte Türkiye hatta gazi Türkiye etkin ve var emrunen na Ruştun çözüm çe na bana çe nakın yani Serok çedike çe nakın peki Armanca devlet bahçeli ve AKP çiye çıt xwazım ki AKP MHP xwaze çi bike na xwazin Kürt ciye xwe bibîne yani serfiraz bibin azadî bibin naxwazin ha ez wisa difikirim evet çava beş halime halime ancak Xwedê yardıma me bike dibe başka nabe evet başka çare tune li vê derê ji Amedê mesaja te ji bo devlet bahçeli çi ye devlet Bekşeri Erdoğan biraz samimi bin, dürüst bin. Hem hazırız. Ji dürüstüye ya, ji hazırıye ya. Neyse hem hazırız. Fakat kapandın hem emtinene. Ev kasa basit. Neyse. devlet bahçeli ku yazda me berê aştiye dixwaz dava aştiye dikir niha jî divê me müdahaleyê Rojavayê Kurdistanê bikin ême çi fêm kir ji vê sürecê pêvajoyê ew bağliyê yani êwan wekî em kurmancî dibêjin ya nanê sêlê êwan hesabê xwe dikin yani tişkî rast nabêjin ji wan re çawa xweş pê awakî dikin yani we xwe dikin yani tişkî durustî nabêjin meriv wan bi tişkî bawer nabe Rojavayê Kurdistanê çi kiriye ji wan dibêjin werin heyra emrûnên müzakere bikin li vê meselê ew radmin gefa dixwin tehdîta dikin والله her tişt li ortaya zaten ji ewil de ew awanin yani wan partiye wan ji ewil de biya wêne yani bu wan bawerî nabe kî yani bu wan bawerî nabe Maliyava ve ana bana yani bana devlet adamı bana fayda baş kurdar attı neyzani yani bana çübeceğim bana inanırken bana hatta dikan bırakacağım. Çima te inannak iş bervan tehdit evine te inannak. Ya tehdit ne yani kijan royaj kurdara yani bir ev bana bu eval bana bu yani juvara yardımcı kiri juvara kim akır yani beje akıl sana ev bir kurdara ki fayda bir cumra beje fayda baş kurdara attı ne bana fayda ev juvarayı ev çevre var izani ev yani. Peki Rojavayê Kurdistanê çi kiriş Türkiye her tim mesajên tehditin operasyon edin. Dixwazin ki Kurd nemîna awqa sana yani. Derdê ew yani diye ki bira giştik fename bikin. Giştik bira fename bû. Ondan sonra bira Kurdistan kurulmuş ne bu? Yani bira kes yaşamış ev. Kurdara kes yaşamış ev diye bira. Ava kino yani. Şahsi min ez rahatî huzurê barişê dixwazim. Kî dibe berava yani rahatî îsanetî qencî her terefî de başiyê dixwazin qenciyê dixwazin huzurê dixwazin bi rahatî yani derbas be şer operasyona naxwazin kesinlikle wî kes naxwazin şahsî min ez were çima wisa xeber dide çima wisa daxive başelî qey wert serfî yani zanim wala min yani şahsî min ez rahatî dixwazim huzur û barişê yani em çawa meriv rahat be çawa meriv mesela ana be em rahatin li vê derê ما از خوازم تشقله و ایشو فلان انا خوازم در نه از شخصی از ورد خوازم تابی بدستم مجی نه الا ام بی براوکم ما بی یعنی از ورد خوازم اشتیه که چه خوازی اشتیه ده از حضوری خوازم بارش خوازم راحتی خوازم
تماشاوان هجا ve heftê jî babeta me li ser gef û gurên devlet Bahçeli bûn ku li dijî Rojavayê Kurdistanê dixwe ev tên çi maneyê me ji xelkê pirsî ka xelk derheqê vê de çi difikire xelk destnîşan dike li alîkî destê aştiyê dirêjkirin û alîkî jî gevxwana li dijî Rojavayê Kurdistanê nayê qebûlkirin em jî vê awayî dikijin dawiya bernamayê xwe heta bernamayeka din her şad û bextewar bînin.